omukoro gwo kutongoza gwayitabwa habebembezi ba za Tiimu barukweteekateekera okwiguraho season ensike y'omurundi gw'15 ahabwa empaka za Ntare League. They pick 18, they first team 6 and 18 is abazibu. Each season, for example, ntuja kuba ntuzanda abishayi bibiri ntuza kuba turi Kampala Quality Primary School, then tuzagaruka ntuzanda no mu kishayi kya Maroons ntuza kuba ntukoresa ebishayi bibiri. Esente sto abahezi nzakuba nizibayamba kushashuranga ayabarabe nibazanira omupiira nano kugita mu kumanyisa ligi yabo ng'abantu n'abatari abantare nabo basokwiza kureba ligi cyangwa bari kusemerera nabo. Empaka hati zeyongerweho Tiimu ibirensya ezo mu Kashani na Enshaza kandi mu kukwata bururu okutiimu zirazane ba champion ba season ehwire abanshera nibiguraho barukureta na Tiimu y'omujuma. Ahandi Tiimu y'abashweki nerita n'abakacanchari einekisyanga Kashani nekwata n'ensayi abazibo binensaza Kajogo einekasasi Kashoro nekwata na Karere enshake yino mugudu bwera seine Jablan rero Tiimu ya Machando eine Nturi final zempakezi nezo kwija kubaho omwaka gurukwija omurembo Fort Poto nde Edwin Ram ahabwa Agacencwire.